Nĩ tarĩki 18 mweri-inĩ Juwaina mwaka-inĩ jwa 2026 nkureterete nteto cietu cia rutha mugwanja rietwa ni Maureen Kinyaga. Twambĩrĩrie ndene ya kaunti ya Isiolo aria ekuru bara bethirite bakirumirwa ni ndia cia kimumbire bethirite bakiamukira mauritani mwanya mwanya kuma kiri gikundi gite kia thirikari kia crew aria nande ekuru babankuru kibethirite bakiamukira mathaga na kinya into bingi bia gitumi bia kwambiria biashara kenda guchiukiria. Bamwe baekuru baria bakurukirite kuinyirwa ni ndwa cia kimucie kaunti ya Isiolo ibamukirite kithomo gia kwambia na kuendelea biashara ciao. Mauritani jaja jomeni na gikundi kimwe gite kia thirikari kia Center for Rights Education and Awareness takyo crew kira kiombete kubaritana njira mwanya mwanya cia kwambia kuendelea na nya kukiria biashara ciao. Leo tulikuwa na semina ya kuwafunza namna ya kuanza biashara na vile biashara itaendelea kwa ajili mama akiwa na pesa kwa mfuko hata dhurumiwa kwa mboma yake. Na siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu wameweza kutuhamasisha juu ya biashara. Tumeelezewa umuhimu ya kuwa na biashara na vile tutaweka biashara zetu ili zikaweze kunawiri na ili zikaweza kusaidia jamii yote ya kaunti ya Isiolo. Na leo tumekuwa hapa, tumekuwa na wakati mzuri, tukiwa na wamama ambao wamechaguliwa kutoka kwa jamii kitengo kidogo, kwa sababu kuna wengi ambao wana mambo ama tatizo kama mama ambao tuko nao, lakini kitengo kidogo ambao tumekuwa nao leo na tumeipitia masomo ya kujua maneno ya biashara. Vile ambavyo tunaweza anzisha biashara, vile ambavyo tunaweza jimudu na biashara katika hali hii ngumu. Nyuma ya kuamukira kithomo na Mauritani jaja ekuru baba ibamukira nkuru kimbece iri komba kubatetheria kwambia biashara na inya kuendelea biashara kile barabo kare nacio. Kama siku ya leo niko hapa, nashukuru wameweza kusupport kina mama survivors, wameweza kupata hizo fedha kidogo za kuendeleza biashara zao, na nashukuru kwa sababu mama anapoinuliwa ni taifa imeinuliwa. Najua mama anapoinuliwa, baba, mama na majirani wote wanakuwa sawa. Tuliona kama shirika la Crew ni vizuri tuweze kuwainua, vile huwa tunawasaidia katika kuwapea usaidizi wa kisaikolojia, pia huwa tunawasaidia kupata mawakili wa kuwakilisha pale mahakamani, lakini tukajiuliza pia huyu mama ambaye ameumia ama msichana tunaweza msaidia kivipi zaidi. Kwa hivyo tukaweza kuamua tuwasaidie katika somo la biashara, alafu kisha waweze kupata pesa kidogo ambayo itawasaidia kuanzisha zile biashara, ama pia kukuza ile biashara ndogo ambayo ako nayo ndio aweze kujumuika katika uchumi wa nchi, na pia aweze kujikimu kimaisha na kupata mapato ambayo itawasaidia. Nikiripotera nteto cha Wero kuma Isiolo, Mbeta Pantam, Murangeri. David Mwangi uria ni musiasa kuma gicigo bunge kia Buri na neaguchoa giti kia umbunge ndene ya gicigo giki nethirite akimeneria bonene ndiunga ya minister wa roads niwe Mugaa kuma we kwethirwa akiriunga ntereji mono kirigutegira mirandi ya roads aria nande ethiritwe akitharikira thirikari nene na kumira ati mwankira nandi gutima wirane jaria ethiritwe ikiingiria akari ndene ya gicigo giki. Nyuma ya waziri wa Roya Rekimuka kuriunga kirwa ntugu intare ntirukire murandi wa Roya wa Bore Water Project na kugangiri milioni 100 kire budget ya mwaka 2025-2026. Ende David Mwangi musiasa kuma Bore na uragochwa gite kia MP Bore na menerete ontopo bwa kiuga kariba kunogia ndita gukinyanira na bokira bakwendi kuona mbechini kuma nonto china mianke na oikera uikauma na mantoja siasi kweja akauga 1 or 2 terms kire wananchi betu akubatere kweja aboroni aitie mwetone one na aria roje romba kuma manto ya kweja kwini dia nto korasi aja anto babore roje korasi kwini dia nto korasi chia tam. That was the lowest a whole CS can do, and I'm very disappointed with my fellow age mate and young person. I thought youth comes with vision. Anto bari kwini dia korasi chia 2 term ibanyonti anto was solve a problem ogwe ko kwina kwaya batu itunogine ahadi na ikyo to kuga getomi to kuga babu ya bwanete nonto boteomba kweja Bore batu to nyonti to thange ketwe ne nyonta ya roje ende ogwe kire otureterete ne ahadi duni
na kuina na kwera anto baine chorus ya 2 term na thina cia bore ti uraja kana okue bwa tamu ya mutongeria thina ya bore iroje na iroje tuguchwa na iroje tukwenda dead promises batu tutikwenda na atwa kuromba ugeja kaire bore kureta empty promises. Nkuruki na ithukirite mujumbe wa Bore Mugambire Ndikiri akiuga na ogwe mheshimiwa Rendekiri in that parliament you sit ntukwera Raila akwere on 25th of October on a Wednesday ilio president ya signed the privatization bill ya kwethia everything can be privatized, even our water sources. In that bill water sources chieto no chie privatized na ogwe no akorokirie that bill tha itukorera itukuthangika na itwinka na itwingwa twithitheretie those water projects when the water sources chikaya privatized nuntu wacheriere wakorokirie in parliament batu tukaurira na kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera wero weekendi nyokambitaga ki Mutegi. Caston Miunge uria ni mwandiki munene kiamene kia arimu kia NAT nethiritwe agitariria kwagirithwa kwa mutaratara jogi majosha agitariria kagita karia biama bia arimu biari kutirimana na Rais William Ruto nethiritwe akibatariria bethre bakiambararia mutaratara josha ende mwankira kagitene gaka jotikubaguna ta arimu kinya anini. Kare na ripoti iji. Mwandiki munene wa kiama kia arimu kia NAT Jamiru niwe Caston Miunge na ugite mwanka muthiru atongeria barimu bare kuriunga State House nilio Rais William Ruto abainyereria ni batonyithia arimu kire insurance yao ya ugima bwa mwiri ya SHA na kiuga bamba gwitikaniria mbere bamitekeria buruni bambe bamithuje kwa mieri 3. Ora president ariria na ugira nande enda atongeria ba union bakarandi na TSC nikenda bakona kethia SHA igaita ngugi December mwaka 2025 itwakarire ndiguru na twerwa SHA ni gwita ngugi twere kambire gwita ngugi kuma December na atutauga twimireithiria for 3 months. So mwakana ndete katumitikirite no tutogia tumitegera 3 months na 3 months umbakagita kau yathira March na ndi Miunge na ugite kire riboti yao ni ati mweri jwa mbere joshani aritire ngugi bobwega indi kumira wirambia kwa mpanga kire arimu na nandikire evaluation na tutegete tukuonete mweri jwa mbere SHA ni arita ngugi lakini wetera u watwikana ndalitani betu kaba kuthangika. Most of our teachers twina case ya Meru Central twina aritani bana batuije bakwire bamwe kwaga ndawa bangi SHA ikiugaga ati ete bakundia ndawa hospitali mwikauga SHA ete kunekanira mbeca na nonto betumikeu tukagwa nonto etha SHA ni kwira ni gwita ngugi aitani betu kaba kwaga ndawa niki muthiene Miunge aruga bobare arimu Antonia bakarakire SHA ikubathangikia kababa chokete kire insurance ira batumaira unyumene thirikari gukurukira our president tuge SHA nonto tutome mbeca ina igwita aitani betu igwa complain sana na itokwenda kuga review ira tugithukathia 3 months na eturenda kuga SHA itegwita ngugi bwega na aritani betu bakuthangika muno mwanka bakagwa nandika baba cogwo kemineti ira bari ke report rande doshewero Juma rea kwa rietwa ni Mutuge Kare na bwakariba kandanje ndene ya chuka egamba ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi ni bethirite bakiromba thirikari kubathithiria ndarasa ya muro jwa mutonga nyuma yayo kwethirwe kamatitwe ni ruji kagiteni ukau ni bethirite bakiuga kinya biashara ciao ni chiringikite bonene ni untu nande bate komba kunuria imera biao rutere rurungi
ndagacha ya thina roji ndagacha iri muroni igwa mutonga ntura ya Kanthanje ndagacha itwire kugwatithania anto bantura ya Kanthanje chuka igamba ng'ombe na tori ibao bantere echa Nyakinjero eri wandi ya Chakariga ntere echa Tharaka no ende mwanka athaino anto baba tionana nonto ndagacha eno ne akamatirwa iroji na bationa bantu akwendera amanto mainge magikwama ndagacha eno connected place nyinge muno ni connected Nyakinjero na Kanthanje ya connected Nkari na Kanthanje na abiashara baba inge baumete na abo Ankareni baenda kuireiro na Kanthanje thira tugurite lakini tugacogia kuira nogo no tuthiurukire njira kathwana kana tukathiire kare kenda tumba ukindia irio bietu na Ankareni ria tundaga chana rare agani atutethagia no tuwana baojo ibathia ukethia baojo ya babange baringana ndaga chaba kathi no thaino batiomba kuringa no tubamura no abaure na roje Nyakinjero na Kanthanje no etho twena biashara nene mara tukaikugura Nyakinjero Nyakinjero bakakugura Kanthanje tende kiume kithirwe na mtorere ana mbori ciake mbori cia uragwe aringa ende itukuria gwokube anene betu yani babatuthurite tontu nginya na agantu ibaura urangirite agama itugete itucokerwe ndagacha ona nginya ona tukomba gucokerwe ya Chimiti ibwega ogwende ntomo yaone kiri atongoria bari mubunge wa Tharaka atwe Gitonga Murugara wa mwana chuka egamba ng'ombe etwe Patrick Munene na Kinyanga bana muthomi Njoki bagwatanire gutigirira gucokia ndagacha eno nikenda anto bathina mbere kuruta ngwe bwega national government na county government thaino itukuromba teromba no tukandagacha kagetuga connectaga anto bainge muno ntura places nyingi kuromba anto bonthe bombe kuthungira kandagacha kagetu bombe kugwatanira butoya butucokire kandagacha kagetu na itukuromba butwakire kandagacha kega kiera yari ano ntwa theni no tukara nduti kwa nduti gakathi Nyakinjero ni aremurwo kinyana atori bano baba remete Nyakinjero na baba remete Kanthanje na ibathiurukaga ya ndaca ya mutonga mweno waiti kaba bangi bakathiuruka ya kare ende itukuromba bukiromba kura otire mtu kanenkerwa kura tatonetie maendeleo maruthite Kenya no ntonwa mwanka tuoni aruthite 1 2 3 ikenda tumunenkera kura na matendo bomba kulomba muthomi Njoki mwire kuna kwa mbori tikugotweka tichi arakaire na tuiwe kiawa tucokere kandagacha ukari twenda tomba kuona bantu biashara cia tuibua muthomi Njoki no yo Patrick no na Ndinji kaba tutethie na kana ngara na chukumi antu baba batutethie batwikire kararwa kuma Kanthanje chuka igamba ng'ombe Peter Class Chabari Etana mbere kurumira nteto cietu ncokerete nyuma akagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokani ba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwanteto nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tuteke mukimo na mutherente no ka weekend kamwe tukare mapochopocho pwani inyamwere jugo mwanya utithoke roidia Mombasa bonge bokere maga kunda mnazi wewe Venus yetu Mombasa edition. Adara kidogo ngoja. Ukuibwa wewe hapa hivi Mombasa yani pwani. So ground kwena tu Venus yetu Mombasa edition. Kama nonto mwari DJ Alexis. Wewe kana no ukajina vile njia ikuo Mr. Cross. Oro bubu
mama tote kweja. Wai boy go ani nje bulama. Gani kore renga. Batu nyanza ndakwira. Murume na buti yani maza. Yani maza da bwana za kuya. Yani maza. Kwenda bwana ya gani nda bwana za diele. Agani le. Rembo komata. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia Botwaja gairo bitego tutethia neke. hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina akio wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia. Irio bietu birithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. School's out, fun's in, adventure's on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it. This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. Karumo TTN kugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania Bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET jagitumi kiritango bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution.
nontu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotiti.ac.ke. njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rojo. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ndugu chumbuka na thina cha arthritis, infertility, blood pressure, ulcers kana UTIs, tirimana na HDR Mwangi, mutaramu urinkumu wa ndawa cha mitika na herbal medicine, kuma Olive Health and Nutrition Clinic, aja Kowero TV Njumatutu chionde, kuma dhaijiri na ndarika 50, mwankathi dhatu na ndarika 20 chiogoro. Kenda kuthiria mathina jaku narua, muringere thimu kiri 0714-366-766, kenda kuigwatira kanya gaku na ndagitari na utungatiro bwo kung'ana. Ngukugwata ogeni oringi kiri nteto chietu cheru thaa mugwanja tugichokera gatuburetere rugono rwa mwanya rwa mirine ya Rurie na Mutugi Kare. Nyuma ya kuigwa kiriro na thina iria arimi bamatuma bokurukira ni bethirite barine rombara guchirwa ntere ya mathina jau mono kiruguri bariromba bathithiri watho bwakubatethia mono bethira bakiguriro matuma na kiro iba tuthithiria ura tuomba kwendagia gintu gethe igacharica tukendia mbeca ingano na tukatiga kumisa onto tubangomba kuigwa mtu akwira kugurira 30 20 na ndio tegoko na kilo ni onjega no ntu kilo ina 50 imatuma uja 3 na mbuli MCAs beto ibete bathithia sheria ojiria bakuthithia chemira sheria jiria bakuthithia chikwachi that utiumba kwende gikwachi gikurukite kilo 50 arimi baba matuma bomba gutetheka through county assembly bill ku assembly indibetwe governor me assent sheria ate murimio matuma na karue. Speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na umite mirigeneu na ugite ne bakuthuganiria arimi bakenda bagatiga kunyamara na baruga mbere ne bakwenda konora bakakirwa nchuku ya gwika matuma jao araja kethira jakithi magirwa na ntune wa ukinya bethira bakiende kithia thokwirigwa kwa thaiji murimi wa matuma nethira gitengiro kanyakawe bethira bakienderia ntune amwe bonthe itukunindi au wasoka ni sendo ngwere au tuthithia kapati twaka at least nyomba ya 40 nyomba 40 by 20 no tuno ndenda gwaka ikario gichendia bire be michiri ni kende kurubara bareta akikiria gwikira aria bagagitabura na kuthima matuma jao then bakawa bethimira thoko egea kwa jere gwako gatimbi murimi o matuma gatengerwa antwawe agwita aria enjagirurie matuma jao mbagwita aria agaikia jakendwa from a common pool. Muthiene atongeria baro mubunge Kiremangu chini waziri worimi kire thirikari ya Meru Jana Rugatanguge ni bethirite bagitara arimi bamatuma kwithira na society kenda bakagia inya na kathariga kurima matuma na bakiuga bari tayari kubatetheria kenda kwagirithia urimi bunkuruki itukwenda organizwe into cooperatives bathithie groups cia cooperatives bathithie SACCOs nikenda bakethirwa antu bakenda into biao bari group na kurinya ithoro erikire muingi twina small cooperative societies yucha kwendia matuma kenda brokers itekaba exploitae no tunande no uroreta kukura but what about if we have a society what we can buyers they are going through a certain system wenja matuma yaku
jana ndi tukuthithia thoko ere gatimbi no ntu nkwenda tutumira thoko ere gatimbi muno ere epicent thoko ita tugwaka na ndi watuika gwe society ro nje matuma ja kuwaikia antwana no tuketha kwene nyakura ske thoko ire jatethuka ugaikia kigasako kau ka bugurira sako kara twakambasti twagachwere nyambe cha kuma ume kejaga kura matuma jara akiumara ya ume kende nyama to metuika ubona ndi nagwe to antu bagurerwa mbe chinka imuno matuma ja umambe chinka imuno komba kuona nyantu kithomba kama matuma kira kumete kana mtu atekomba nyoka mata lakini kenya na mutindo wa toto matwere ichiringi gana na ndi watuika kaba ku exploited na ndero lieno ruithire ni gachunche kanini kire mapu inde kire arimi ba matuma ni oturobo bure ni banki yao ya werigiro untuere na kinya kuomeria kwa iroto biao kiri potranti to shewero Juma rea kwa rieto ni mutuge kare. Au ni oto akinyira muthia jwante tochie tucheru thamo gwanja nga kwendera ntuku injega rieto ni Maureen Kinya.